Pride and Prejudice, Chapter 16. Nia liama kero pon so phalsak kani lo wangin glass house a chon ke tom renga. Riley Balgoni heneng wanga office kalmin phalsak mi lo ngeni ka shelo. Ka phone message ka cheka thian hlui ho chuan reunion an lo rota. Hetiang thilvel hi ka ngai poimo ngai lo wangin ka kal ngai lem lo. Mase ka best friend ke thi meu na than pa mon som charchara wang chuan in ngai tu that tha in ka sheta a. Riley Balgoni chu dinner ei ma hretin alo leta thil poimo tak ati suang nuaeng ma thleng le lawang mai om thiam hi mak ka ti tak zet ani hian ril ru lama chian lo na engemaw taka nei ni te ka ring hial mai class reunion nei na ka kaldona nia dinner ei molmol pa ka ti chuan athil ei lai top chata chair hnung chu nge ngal utin kan sira mei ding ho chu kal son turina signal zewa an chuak felta tia min dil nge min hril ti pa min en run chuan hoi chuakin ke en verana ingai dan ka ti liam po chona kutina khabe kwal vela tuai thuak ka then deuh sak sakin karo driver so shwaila ati thavele maya lom thu po ka hril pe chuang lo reunion lunch ei tur chuan kain siama in siam vak ngai lo maila reita kain chei tho kar tlang chuak thom ka hria a chuak fel che ti ka hret chuan ka man mo ve ta deuh kain pe fel nuwa ka chu chon driver pakhat lo ding renga ka mu to om po ka hrengai lo Riley Balgoni hen na thok eng zat tak neng mo ni tin hian mi tharan lo lang reng boxi miss roi tur che thu pek kani alo ti chuan ka meng kual rala thu pek ti thumal hi ka hotak zet min hruai ngai lo ka ti a hap chuan a meng zau oka I boss ina zo che chuan hruai ka du lo thu ka lo soyang ka kal chung ini du na leng ro ti pain ka kal pel hala miron au zui main ka tlan chuak vat taxi ka biak lok cho lo thlenga ani chon lan cheina tur lampanin min hruai ta a ramon kan thlen chuan ka best friend ke thi chu lo chuak vata gi iwa cher ve idam thame mo ti pain min thlek kwal vela kadam thalom kan na hi hau tak dewa chu wang mai ti pain kan nui saka e tha e ang che ti pain min kai lu ta round table sira chon midang po an lo thu thap to ye tha mo tin zo na kan in zot luama attention min la ei lo reng ti hriat takin an hmelan lo pe chia minei lo chan nen khan kan in zui to lo ti hrehlom se an zia ve deuh ma na Georgia khoi ngei tho tak tia ka classmate Louis Steve nena kan in zui min hu thei thak lo tu Linda in min zo chuan private corporation a ka thok ka ti maya be se yang che ati chuan mi dai nan mel hal thapa Linda chuan nom lo ti le deuh nge ka ngai dan ka sui ve mai ni kha in trevekalom Georgia Smith te chu be ka panei tha a Steve Havata chung chu na tla cham lo wang te ro ti pa min en kher chuan ni mai e ka lo ti ve maka ke thi jok chuan bo rok thak ron tumin ka thona chu Balgoni chung ko sum do na peng pakhat ania ati chia ka thilin lai ka hak thota ti sumin pek pain man ho su ati sep a soile tu hlau thong ta ka en reng lai chuan anuam hi ni tuk mai Cartin Riley Balgoni mel thapa ka mu thei pha ati chuan ka lo ner soka Riley Balgoni chu sual via wan ti sin an sen tara thok te phei chu shrok na se theilu tu kan ti pakhatin lo ti chuan ke thi chuan lo tran na samai ani viang chu su tiang zat na thok nei la ke po ka zaidam bik lawang la ti sham kan ni na hin thleng theila ama zoki Riley Balgoni kianga om se thatur NTU news khain lo mu vem Riley Balgoni le Jesse Parker ten ni na tu thu khamo oni e tinan tuina zong chon soirenga Riley Balgoni mingan lamri ka pianga ka om nom lo hal si hi ti top thei se ka ti khop mai ke thi chon min mel pain gi Steve Howard neng han besan nian tia nang hian Riley Balgoni chu ilo mu to big lo mo aron ti thu chon ka thungil zoka midang ka en chon ka chana ngakin min lo mel thapa Linda phei chu midang ai mai na meng zau le azwal teulo engwange ka mu ngotang ti pa ka bendat chona nui maya an soi ka hre dan chuan Jesse Parker nen hian no panlai tang en hre to an nia ani nei tur poi om ve tho mase Jesse hi ka thi ke ti vong pain wine zolem khala an ngoi mai to done moti line ka hlau ber thil ron soi chuak le ta a Linda zok chuan rumors ka hre thi dikem ka hrelo Mr. Balgoni hian Mr. Seneyan ti kha ati ser chuan engmo ti pain Linda chun en thapa ke ro hlau thon lu ta ka thuna tangin ka tla top lo chau
ke thi bokin ni e ke point ka hria sin rimor mai chu ni lawang an soi ka hriat phei chuan chu mai che chu company center bera hian a thokan tia Riley Balgoni mistress ani wangin promotion pom hu chaklu tu kan ti le ngal ati le ngat phei chuan ka khuru dera tiang thilan soila ka tho thu tani chuan min rin hel ka hlau bok si an soi zui zela Riley an du thu le mistress an ngei thu te an soi chuan engma ma ngai lawang takin ke chu engma ka soi ve du lo Riley Balgoni zokian a mistress chu chua du lo tlat se asala siam ta se mistress chu kan dem thei donem ni ka ti chuan a thenin pom mel takin luan lo bu sap sapa mase ka thenu ve berla chuan ke chu ka pom lo Riley Balgoni tiang mi po perfect lu tukin chu tiang mistress mai men chua du lo chan tur ka shelo anu pui tur la mai che chelo le lar an class mil puania chu tiang mistress zak thelo tak chu thla theyo me mai a mistress sok chu na thla du lo niang ala ti buan buana a soi zong chuan ke lo ip choi the Linda po chuan ke po karing chuan a mistress chuan Riley Balgoni fa pai aduanga afa chu poisa hmuna na man te tumani mai thei ati chuan thinrim zitin kamel zoka midanga en lai lo ni hlau anin soi thinrim zela ke thi phei chu mana ta to Riley Balgoni fans rinom tak thina nia eng tiang point Riley Balgoni lama tang reng thawang ato pa phei chuan hetiang minu pain kar ti che tu le sum du lu tu kho hi chu sham huna tavek ro se karma hian ala zui khopang ti ten an sian lo a anan che thu chak chu chon bo ruaka tuma hmu loin miron deng dot ni ber hian ka hria an zinga ka thu chung zong chuan thok pa nga in ka tholowa kain hum ru ngar bok ni e Riley Balgoni tiang mi pathalu tu khi tunge du lawang sumane ya amel tha a mi che du chi zia pu bok mase ka ta ne ro kum khuwa chatuan point ram huai ni renga ka hoa glass house ka thleng che chu thok pa nga in ka thove ta chia in chung lama chuan chhovin Riley Balgoni wine stock ho jing ka du ber pakhat chu kala chuaka glass a po thlelawina bottle chop chuan ka in khol khola ka in hnem hnu chuan tlemin azia ta deuh apindan man thin lama chuan kalin ka in kuala ana thona thin do kan ma thlak in dar chu ka mu fu ta a mel zona chuan zu chovin tiang khopian sualo la chu mi hring in ngei tak kan niang tin ka phun sip sipa kan in design du zong ai nga kan wine ngai nat ber po thu mun in ho hle si hian kong tam taka in milnar lai riau kan neya kan du zong ai nang ti hrengat se zong glass house te hi a thiat vek duang ka thalak bedu tur kopin min ngai ti reng ka hrelo ti ri ka hriat awang chuan ka vir let zoka Riley Balgoni chu kongkhar biang hiangin alo ding reng to a thom reng ka hre hau si lo ka thu soite ka lo hriat man lo sham ka be se ikalna driver hroi lowa ti pain ke lampan chen ron pen pheya ka wine in lo thok tran ve to bok nen lu hai che chuan ke lo en reng ota i rui mo ka buladin pain min hnem thuaka tinge a theilo mi i wine ka in man min dile donem ni ti pa ka mel chho ha chona lo nui suka man lai kha hre chuak ve ni nge yang an u naw laka ka thin rim line a wine stock tha tho chu bottle nga vel ka vom ke veka chulai chona thin rim lu tu ka min that lo chau ka ko nga chon ron chelin ni hau lo ati ringot driver rula kal turin ka shil che khan ka hria chalti chor nung pain ka bianga chu thuaka ka wine in wange mani ka taksa chu sadeu ham to engtin ngen nga yang thingtlang nau pang George Smith hi lambo nen kalila min ring hel don lo em ni ti pa ka thok khum sa chuan ngai to venio takin ngoi vungvunga muha damro ti pa min pom kan lop chuan karel ruwa enge mo lo lang thuta he zonai ka zot to im ka shelo mase ka zo nge ngai brother nang hi bipolar in em ka ti chuan a pen lai top chuta awm zona tang ka mel chho chuan a khaberu che trol chu ka mu chiang le ngoi makro ti deuh shok pa ka room kong khara hon chuan ka buliam ve maya mase ka zo na nei te hi zot lovin kom thei silo nimin loka nilo minit liam ta loka na takin min siama ramsa ang mai min tri nu loka du takin min en le a second dan te ai mu din thak kan hian nat na enge moi nei ka ring thin ka ti chuan kan rin main khuma chuan min the thla topa ouch ti pa in nernang chuan ka mel chowa tu mu ka min mel chuk ve runin puan chu ka chunga ron thele topa mula irui re hunai lo chuak donia ati chuan thu oi takang main ka mu tha sut suta min tina to su oti ka soiri chuan ka
a ke pen lai ti top chata zona nei zet mit menga min en chuan ama po mu tha thei to mang lovin nautelem du do a I kai kwal thei ka ni iti kha nautelem chun tina ngai lo ke point ka ti di te chu ka duat theilu tuk ka ti niap niapa a mel mo chiang lo mai la atak sa che deu o ka chuan engemaw dang lam na nei ve deu ni ma na Jesse Parker ne nai nei hun lo thleng chep to a darkar somli aliam le me chuan nu pa ni to ang karel ru hi hriang ti ka hlau hle anin nei nu po min chu zalen du lo ni chuan za po don lovin Jesse Parker hi ka pan popanga ke pe chu mi lo nga sang don lo na samai sia mi fing pa ngai ni chuan ani kal tlang hian ka zalen thei nge yang ni khata liam le ta Riley po anin nei tur boi puin kho pui lama om renga keima chi in glass house ka zalen hun tur chu ka lo hak top mai ni anin nei na tur ro pui zia chu niu sa an chu choi renga tui fashion lo ka in vereng lai chuan kol ka dong le a Miss Georgia Smith ni em le lama tan ron ti chuan feelings thalo tak ka nei ngal ringwak oni e ka ti chuan mi pui ri noi ka hre theya Mrs. Lucy Balgoni hi kan hospital a omeka I local thei chuan kan lom ko pang inu nin kan lo hria aron ti le chuan ka tho haka ril ru ha na tam to sa nen tuna kanu le buk mo engwang lo lut nge ni nelom fashion lo ka ti chuan anat na hi chui hre thawanga adam do hi lo overdose deu ni mel aron ti chuan thin rim wangin ka sa chuak ngal pap ole ka local don nia in hospital address lo soila tin kan in biak na chu ka ti top ta a kanu hi chu ka kham tak zet tuna po uncle lu wang ba kan ile lowang new satangin Riley Balgoni te nei tur a hre ve ka nga aro pui zele millionaire tam takan tel tu thu te po chu tiang hun ro pu chu chana du lo ni khopang ani hian min nor lui lo se Riley Balgoni la ka khan lo in thal lo ni la chuan voi ni hian ha dam takin ka manga mi in nei hun ngak lel reng in kanu na ngai lo tur tuna po boina shana tok don lo ti ka hria paisa tam tham tak ka pe a hotel ka book sak thlap bok apartment leina tura ka paisa kho zong po ka pe 5 ve ka lan le chuan tur ka nei to lo taktuk mai hi Riley Balgoni te nei ni ta new satangin Jesse Parker te chung te hroina tur kar chuk lo hu ve a Lambo Ferrari le luxurious car dang thanem takani ani nei na mun tur la chu van rame moti mai ol tur ko pa moi ani bok relu ipik lutuk tur ti tholnan veranda chuan ka chuak pheya borok chu hi wangin kanun buai chuar lutuk chu ka chui le ta ka ngai to let ngot point ka lo tur chhe lutuk khamak ka ti hial mase ka be se anga thila kalani chuan nun phung pa ngai nein nun bul ka tran thawat the nge yang in chung ka lu le don chuan message ka dong tatlata chu po Steve ne na tangina ni ka honga nge hong lawang tia kai ngai to buai lai takin a ko la lo thlenga kala don chi atia da le ngal dai makti zeta message ka hon chuan ka ang zau pama passport le visa thlelak min lo thona chupo ama ta le ke ma ta ngei kumkhu Riley Balgoni sal ni du lo chuan Turkey a min zui ni chuan ka chhuwa zale nang che kan panin nun bul kan tran tha ang Riley Balgoni angin million man hu in chena ka le sak theilo che ni mai the mase zale na le hlim na ka peng che eril ru siam fel ro I du ni chuan nak tuk dar soma an hoi address a hian ka lo hwa kang che ti lo zia ka adar za don je chu nei tan hun che chiani ka ril ru buai lu tuk chu lu hai tamap mai man ho zetin ka kola Steve enge moi soi om zia hi le tia ka zo chuan ka ril ru hre lo kang mai in dil kha ka hre chuak vek to Riley Balgoni khan nu pu nei wanga chua zalen tura chei ngai chuan ring sualang tuna hian eng thunge dar me ki hriam ati chuan hnunglam hoi zok pa in hre hau lo han soila ka lo ti vat Riley Balgoni nu pu nei rol hian ami stress on chua duin reporter so hian khoi hmuna po an mi tan len ti hriam voi khat an man fu che chuan khovel pu min an hria chenga mistress tik takini tawang ati chuan hlau thona na sa tak ka nei ngala engtin nge reporters te beng lo thlen the ni ka hre lo Steve Jesse Parker kal tang hian ka zalen thei mai ka in be se sin ka ti hap chuan anui ri hoka irilu thiang lim tak ang khatu manan pu ve lo ani ati chawa soi a soi om zia tak kaman thiam lo ka hre thiam lo tak zit ka hre lo Steve ka ti chia ka thu soi tur po ka soi zo ma chuan tu mai hnung lama tang ka phone choron phi thu ta kaumang ang chuan ka khong hal vek a thorin na lutuka chuan tunge en non ka ngai lo
a thin rim wanga min tham lup ringin ka bek chu za chuai chuaya ka hnung jang thlengin a sa thlato George Smith chang mang khenga ka minga lam meu chon ching sokin ka hoile ta a mel rap thak lu tuk chu ka mu che chu ka din na mun sanga tanga zon thak mai ka du ngal Steve Harvard nen bok mo ti pain phone choron leka merna na tak chu awar pap the tlan bo mo ha tarki amo ti thot pa ka phone a vom thua chon beng hupin ka aw thota ngam le ngam lo ka phone om na lam ka in chon a vom na bok ani ang lo dar vek to I zui donem soiro I pangai Steve Harvard chu zui donem ti pain ka bana man loka min din ngil tir ngal lao zetin ai zui don lo ka ti khur dar dara shero Steve Harvard hi irin ang ngota ni lo voi khat po ram po nai zui tur ani lo ti pai min thla thu ta ka zui ngal nok thei ka soi shem ti pa thin rim mit sen ru ma min mel chon lu ka lo bu ngat ngata ngai thla chiang ang che in beng dai tum taka ti pain railing chu ngenga Steve Harvard te chung kwa hian mafia nen in zom na nei ti hriam ma ti chuan kamel dora ka hrengai hau lo I hrelo ti pain zalo ti hre lu tuk chuan anui hoka engma hrelo zui tum chu ni sia ka ngai dan mol mang ti mel chet chuan anui le a Mr. Harvard hi Turkey rama mafia polian ber zinga tel thina mitam taka that to bok mafia pol dang te nen an in ti buaya an sum don na lama an tla che zuya chulai vel chuan ka pa nen hen an in tonga balgoni chung ko khowai nangin a wangin ka pa chuan sum tam tak nen mafia kai noi tang chuan la chuaka company an na thok ta ni ti chuan Harvard chung ko laka lal kan rot chan chu she to mai em ti pain alai tar chu ativir charchara oh ma se ka ti chi nin mel ze ta kut lo vain I thlok ka mang ve deuh te mi Smith Steve Harvard hian Turkey rama hruai che tumani chuan ing ting eva sum dona a chiang reng lovem ni ti pain mit ko san u ka a soi tum chu ka man deuh thuakin ka hria ma se Steve chuan mafia pol zom chu tum kher ka ring lo Steve Harvard hian mafia chu zom kher donem ni ka ti le chuan min mel vuta ka zo na wang chuan a thin rim hle to ti lang George Smith zaleni chak ti chu ka hria I thluak mang thiam lo ero hi chu ka hre thiam thei lo ti pain min kalpel vuta karil ruero alain sual boi reng tho chua tumin kong khara honga ril ru boi mel dewa ka din na lam churon hoile tin Turkey rama mafia te tan chon Harvard chung ko hi wanted an ni kala ka tang hian I chuak thei don chuang lawa ka hril mai mai che ni chu Steve Harvard hi ring big lutuk te su ti paina chuak zui ngal ni e soyang khan Steve hi ka ring lutuk thei big lo wanted an ni narama akal don ani nga chon mafia ho kianga let le lo chu ti the nei to big lawa ma se poi lo tura nga yang Miss Jesse Parker a hian be che na che te to chu kala nei ve hi mo ka phone a vom chet ma khan message ka chiar man nge yanga Steve in on thon address ka mu man phei chuan achunga engemaw vati du mayang ti ka hlawani ka phone bera vom sia man tur ka nei to box si lo landline la alo nga thlave thei box sia omnom lo zet chuan khuma kamutarang na kamu hil thelo chan entertainment news wel ka thlek kwa le a tumlo topin Riley Balgoni te nei na tur bok chu ka met fu le a ani nei na munan cheidan vel chu Lilia te nei na ai po khanan na zoka pangpar chi sang sang na hual vela moi tak zet Jesse Parker mo thuam tu la chu designer pathum line an design pol nia palin an chei khatleta athena diamond an tel zeu zeu bok Riley Balgoni ne na tangin company share 5% ngota dong boka masa hi chu di la ni karing Riley Balgoni point in nei wang hian Parker company lama tangin sharing emo za chu don verin om an photoshoot nei na te chuan khovela nu pahlim berang mai hian ni a Riley po thin lung zong zong an nui ve a ang hetiang renga an nui mele kala mungai lo netizen so comment chen ka chu ka chiar le a athenin an thik thule a tak taka princess sangmai ni thu ten soya athena ro chon hausama sen limrei don lo ti te anin nei ren rin lo thu ten soi shep bok sulai kara Riley Balgoni mistress lo soi lang chen anom boka katal chu ma hian mi lo man suak lawang ti ka hlau tak zet mut pain ka pumvel chu ka chula doctor soyang anau te ka pai thelo ni chuan katan pasal nei theini don lova Riley Balgoni ka ton nu hian mi pa laka kamit ka len to lem lo boka tuna pe chon mi padang nai thei ka ni lo le zual afa pai turamin du lo viaw ni chon in veng mai se kondom te tal mang se enga nge voi khat point ven du mi lo ni
ama wangin harsana ka nei der chu ni sia tui taka ka mo ti line tu mo hen kan hnung lama tang mi lo kwa thuta chiang zeta ka men zok chuan Burberry perfume rim kara wine rim tak thazet ka hrezoma zonon ngai lovin tu mi hring nge ni ka hrenghal kanu pui nei tur hena ti boi ve ei lo che a ti pain ka honga chuan a fok to ka alam hoin min kwai her ngal bok anu pui nei wanga ka boi ve chan tur ka hre hau lo ka zalen na tur konga ka boi te ni ngot lo chuan tinge I local naktuk mai nu pui nei to turin ni kha en karpa ka ti chuan engma soi ve tum lo ang deuh hen min mel renga thola kalak lang walai hun kan thaliam don lo em ni naktuk atang chuan zalen takin kanin mu thei to don lo ni ati pain ka monga chuan a beng ri thlora in ngai jong thatak ang maya in soi vel te chu ka ti thei der lo ma se ka feelings ka ti lang du lem lo zan lai lai a in noi lama chukin chaukalam kan pana lo thuro ti pain chera chuan min nem thua bot vel chu hongin enge mola chuaka pasai du tro ti thumin zo chuan mak ti zetin ke lo bu ngat ngata ani hian eng tinge pasa ka du ti te lo hriat mention ka lu tera tangkhan pasa ka ei to ngai lowa ka ei ngai lo chi poni lo mention a khan en khapani zok ma achan po li li hian pasa huat em wangani anua Steve khanaru kina pindana mi nei pui thina mase Riley Balgoni hian lo hre vele dei boxi kan ei dun lai mi lo muru reng thin te poni ma na ngoi rengin a chilai chu ka ena tuna takhi chon Riley Balgoni ni na rawa thlai takka munin ka sia ei tura siama a wine du ber halet chuak bok pasta chu ein wine chu kan lem zeu zewa ceremony a chon itel ve kherangai lawang ti sup paina mu chu hru thuaka atu soiwanga ka lom zia hre haulo apoimi hleinem ka ti hap chuan min meng dul deuh ru hian mi lo mel le a zanin hi aril ruwa enge om ka hre thei haulo pathin rim ti donila a che che dam viau loya anin ne ne tura aphur le ti donila aphur mel le boxi lo kan thlela khai lo muem abula chair chu hnuk nain aban chu ngat zata mu internet a trending beralom ol sam helfe chon katile a engei ngai dan hati chona rui deuh toy mani anu pui nei na tur thil chu ke aru ka affairs nei pui himin soi pui tum chu ni sia a that vek kha ro pui kho mai ti pan hoi lam ka bi dai chona lo check deuh hluka thik na o ka wa hret tel ve ngeyom je thina ti le a hoi chu ka melom dan ke chona lo hoi sang le hle to ka thik ti tai la ti sak pa mit ka sei zeu chuan Steve Howard nen khan voi kha chu in nen tum ve to lovem ni hati le a englai po a Steve a soi chuak le ka din hun niam ziamin hriat non til chen hi ka kham tak zet tu me ma se inin nei na tu nen chon danglam takani ti pain zalo tak chon ka then saka ani po a mela lo wang to haulo ni Jesse Parker hina sa takin ka thi ka ma se Riley wang hi chuni haulo ani chon designer hlang design mo kor moi taka hadona a ji mang zong zong nei theidon bok anui mel voi khat lek ka mu po hian ka din hun chiat zia ka hrenon le thina anui mela chon hlimna tela du thu samram thlen nuwa ha dam takang mai mele puwa mi zong zong o ron le du nei theidin huna dingani ke Riley Balgoni sal ni lai le mi re thei tak thi sen zom po nei velo nu le pati tak niel po hre velo hian ani yang hmei chia chu engwang nge ka thik lo te lulang mi zong zong in an thik vekang chu anei ang te ka nei ngai don lova anun nom tluk je thian ka nun nom ve ngai don lo ti ka ngai tu chu piang in ka din hun wang hian ka vuya ka thik moi moi thin khuwa lo wara ka mu na sir lam ka dap chu na lo ro khuai to nu pu nei to don wang emo tukin jing ber kher chu ka ruak deuh huaya tukin kan om dan lo ang deuh kom wangin ngaya kala nei che lo poni ma na Flora kan night dress la chu charin ka in tuam ngal wata Riley Balgoni chu pindandanga lom karin wangin ka chuak pheya room ruak pakhat atanga pon lam ka en chuan khuwa lo dur deuh ku ya ruwa sur turin thamang mai hian van po lo dum deuh kuk to room patni na ka hon chia chona lo thim hle a curtain hona ni ngai lo wangin corridor ai poina thim zual tu verzona chon mi pathlang deuh hi ka hmuwa amdana chon Riley ngei nin ka hria solai thim zinga chon eng china rei nge lo din to ni zan khan chin lem nei lovin ka chunga cheya ke poina top na ni mial takin ti in tran ka chhuwa lo ani kha zandang zong zong ai na du thoa ma se
zandang zong ai na dam zok bok zoi tia kalin kan hai zela thim china tukwer lam hoina lo ding ngoi renga akut tangkara secret chu kha tokina hmuya da zeu zeu bok abula ka dinga ka kalti hrelawang mi chona la a hmuya secret a pe ko reng lai chona sir do kana lai thar chu ka bana watan sak mai ka tum chon secret chu la thlai na kut tanga boka chepbet le a secret ka zu to ngai lo ti sup pain ka lai tar ken choron la a poketa ak thanghal kal to da chei tlai mayang itana ni poimo takani hi ka ti chon chiang takin min en ve ta chawa ni e ti hol pa in kalam hoi chona lo dinga kamit takamin en chunga min thil dui nei em hati chon ka bo hle a aron ho tira tangkhan nu pui nei mai turang poina khos salawa chol mangaleng kho thong vel mai mai hi ang jok ma kalom pui che ti rengot ka soi jon zalo ti hriat takin a then saka kalom pui na thu chu alom te chiam lo ania enge soivak se minti anu pui nei na tura amis te sian lom pui na thu ka hrilania khoveli mun lung chia thak tak zong lo ni imi ti men le meu chuan eng ki malo dang lam vek tong ti pain min fok thu ta a soyom zia hrilo taka ka din khong reng lai chuan min chang ro ti thop supin min fo zom le a ami fo na chuni dang zong ai na na a ma se voin zong huata kala thei hau lo om son dewin akut pani chon ka bianga khuwa pa chiang fe min mel run pa in chesu ati supa mit ko san ak pa ka en reng lai chona pocket atangin hengki var heron phor chuaka arei lawang ti pa min hnai sau chuan a soyom zia ka she hau lo he thil wang hen min holutuk suang che ti pa ba na ron phar che chuan a thil tum ka she thiam ve ta a ka har chu meu chuan a tlai to lutuk tran na hu nom to lo ka hmoi le nar chu ron hu pa in tu mo hi ko waka ka khom ho fia lo tial tiala ka tluk top ma chuan pin dana mi pani lo tlan lu lai ka mu man ka zoi noka enge thleng ka hre zui to lo kutlum vung vung in ka bianga to wang chuan ka har dewa ma se ka min don vele ka mit chu lo khoya ka meng thei der lo chu tiang chuan voi tam yom to thil tlake ri chuai wang chuan ka phu zoka ka har ngal kok ka meng chia ka chunga ceiling dum vek ka muwa lau zeta ka hoi go chuan glass house ani hau lo ti ka hre chuak ngal pona chuan in be ser ser thom ka hreta a alo harange munna khani chiu lem me che o chuan atia har lawang ma se ke chu ka ngai thalo ni ni wata har to si lawa ka hlau thong pakhatina ti vele a ka har chia wange ka a de huya an soyom zia pakhat ma ka hrelo ma sar lo thlen ma lo har chuna pui zo kang pakhat zo kina ti rualin kong khara ronin honga rang takin mit ke lo ching le wat lo lu te chon o tangin tungen ni ka hre thei lawa ka mit ching an hu chuan tho huayang hen an tonga kha ala har lo hi ti pain pakhat chuan ka kutaron khoya akut hi nangem ti le pa a khoi na jok chuan ke hi phuar ka ni ti ka en thre chia enge ka chunga hian thleng ta ke chu lo har to se ka ti hian tiang chiu mu hil to loila alo har chuan ma sar rai li kan hril mai nga an ti ser ser chuan ka chunga thil thleng ka hre chuak ta war wara ni e ke hi rai li balgoni khan min manani ma seng wange ka khongai re we ma sar hin am hangai hle niang hete han man be top mai chu pakhat jok ina ti le chuan ka wak chuak thot lo chau ani nei nia thatakin lom puina ka hlana pangai takin kanom zui done moti lain enge momin him tir ta khania kan ram huai pa chuan eng chia nge ti tum le tak jesse parker man tangkai ka tum dan kha lo hre thoya a hlau thong nge steve nen kan tlan bo hlau zok an chuak che chu ka meng le ngala ka kut ke na khumban pakhata handcuff nen chuan min loka ale lameron phuar lo thinrim zetin ka kilam ken le a dinglam ano phuar ve thung tho ka tumpo chuan ka tho thei der lo ka ti hi zaveka ngai na reng ka hrelo kan ram huai raili balgoni phiang sen chuan enge moti ni heti taka min phuar be chule engting en soi kha ni ni mo ani chuan ni ni min phuar bet to a har lo turin min chiu mu zel bok thinrim takin ka mu meng kara tiang reng ka ni chuan jesse parker ka mu thei lo topang khamit chin na khan soi le lo meang to pa hin thil soi je su ti polinom ve je maya